We ought to cherish and appreciate every single blessing in our lives, be it large or small. Brothers and sisters, God is no magician. He does not only work extraordinary things, but also in the bloodstream of my body, in the birth of a baby, in the rain that falls. It is today a wonderful day. That is why we will always say to you that whatever God has done is good. Brothers and sisters, we should learn to appreciate the wonders of nature, not forgetting that God created Adam and Eve as man and wife. We are not only the crown of creation, but we are also the custodians of His creation. The most practical thing, I think, or the most practical way of thanking God for His creation is to make our marriages work and enjoy our marriage partners for as long as we live. Gerrit and Perrine, allow me to remind you of our Heavenly Father when He commented on His creation in the first chapter of Genesis, verse 31. God saw that everything He had done was excellent indeed. Brothers and sisters, when we think about this creation, then we must also know that Paul echoes these words to the young Timothy in the first letter to Timothy, chapter 4, verse 4. For everything created by God is good. Brothers and sisters, in our text, the Apostle Paul warned Timothy against false teachers who forbid marriage and other foods. But the Gospel of John gives us a clear, final, and decisive answer in his account of the wedding in Cana of Galilee. The wedding in Cana of Galilee fully supports Paul's argument that the wedding is good. The wedding of Cana in Galilee shows that Jesus and his disciples and his mother was present. But the critical thing for me is that Jesus, or rather Scripture, explicitly says that Jesus and his disciples were invited. And the critical thing for me is that Jesus, as the highest authority, did not refuse the invitation. Neither did he condemn the 7-day cultural wedding ceremony of the time. Instead, he stepped into
the crisis to save the bridegroom from embarrassment due to the shortage of wine. He made approximately 600 liters of the very best wine in a second. Jesus not only changed water into wine, but he revealed himself as the creator of all things. He is the highest authority, and that is why we are doing what we are doing now. Jesus is the one that we would like to show as the one that is very good in interpreting Scripture. Jesus not only changed the water into wine, but he revealed himself as creator. And the first chapter of John says, all things came into being because of him. And apart from him, nothing came into being that has come into being. Paul echoes this in his letter to the Colossians, first chapter, verse 13, 16, and 19. For he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things are created, both in the heavens and on earth, visible and invisible. All things have been created through him and for him. For it is the Father's great pleasure for all the fullness to dwell in him. Want dit het God behaag om met sy volle wese in hom te woon. In Kolossense 2 vers 9 herhaal Paulus dit met die volgende woorde: in hom woon al die Godheid liggaamlik. In Jesus van Nazareth het God hom gekamoufleer om onder mense te kom woon. En het het so wonderlik goed gedoen dat mense hom van godslastering aangekla het. In Johannes 20 het God die sluier so effens gelig om vir sy twyfelende disipel daardie nodige akkommodasie te gee. Gevolglik het Thomas die wonderlikste belydenis uitgespreek. In aanbidding het hy neergeval en gesê: my Here en my God. En anders as by die reiniging van die tempel, het Jesus nie vir Thomas vermaan of reggehelp. Die feit dat Jesus nie vir Thomas reggehelp het nie, sê vir my dat hy dit nie hoef te gedoen het nie, bloot omdat hy dit stilswygend aanvaar het en gevolglik goedgekeur het. En weerwil van al die tekste, broers en susters, daar nog mense wat die godheid van Christus bevraagteken. Daarom roep ek die Ou Testamentiese profeet Jesaja op. 700 jaar voor Christus het hy al gesê: 'n kind is vir ons gebore. En onder die name staan daar
die wonderlike naam Sterke God. God het ter wille van ons redding 'n embryo geword deur menslike vlees en bloed aan te neem, om die straf van ons sonde te dra en daarom ons met God versoen. Daarom skryf Paulus aan Timotheus, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Daarom, broers en susters, bruid en bruidegom, kon Jezus in sy aardse omwandeling vir mense sê, gaan en sondig nie meer. Gaan, jou geloof het jou gered. Ek veroordeel jou ook nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En hierdie woord, broers en susters, is van die moeilikste woorde, want Hebreërs 2 vers 3 sê, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam? Alle woorde, al wat ons moet doen om die paradys te mis, is om Jesus Christus te veronagsaam. Die moordenaar aan die kruis sê dit vir ons duidelik. Die een het Jesus veronagsaam, die ander het Jesus aangegryp. En daarom, broers en susters, wanneer ons nou daaraan dink, dan sê Jesus self, ek is die Alpha en die Omega. En om verwarring te vermy, voeg hy by die Almagtige. Aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Die bruiloft te Kana het hom nie net bekend gestel as iemand wat wondertekens kan doen nie. Die bruiloft te Kana het hom ook bekend gestel as die Yahweh Jireh, which means the one whose providence shall be seen. He is not only the creator of all things, but is also the sustainer of the universe. En vir die kinders van God is daar 'n spesiale, wat ons noem die allerbesonderse voorsiening, die providentia specialissima. Sy versorgende goedgesindheid vind ons wanneer Jezus die vermeerdering van die brode doen, waar hy 9000 mans gevoed het en 19 mandjies brokstukke nog oorgebly het. Ook die wonderlike visvangs, waar die nette begin skeur en getuig van sy almag en goddelike voorsienigheid. Die wonder van Jesus Christus, of liewer die wondertekens van Jesus Christus, was nooit vir entertainment bedoel, maar dit was vir die skepping van geloof bedoel. Daarom staan daar in Johannes 2 vers 11, en sy disippels het in hom geglo. Die ingryping van die Almagtige deur die verskaffing van wyn was inderdaad behoeftegerig. Dit behoort ook vir elke gelowige 'n voorbeeld te wees, want 'n mens is nie 'n Christen vir sy eie gerief nie. The church is the only organization that exists because of others. Saam met sy voorsiening en die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus ook die vreugde
van die bruiloft te Kana verhoog. Hy wil dit ook vir ons vandag doen. Om dit te verkry, moet ons hom innooi in ons lewens, in ons seremonies. Hy dring hom nie by ons op nie, want God werk nie met ons soos met stokke en bokke. Hy nooi ons, want hy respekteer ons persoonlikhede. Daarom laat hy elke beslissing aan ons oor. Ons het die reg om ja of nee te sê. Maar hy staan nog steeds op die horison van die stikkende wêreld met die uitroep, kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. Amen. Hierdie ring symboliseer die eindelose vereniging van jou lewe met myne. Jou drome is my drome Jou drome is my drome en jou hoop is my hoop. jou vreugde my besorgdheid Jou vreugde my besorgdheid en vandag bereen is jou liefde my seën. en vandag bereen is jou liefde my seën. Hierdie ring symboliseer die eindelose vereniging van jou lewe met my. jou drome is my drome Jou drome is my drome en jou hoop is my en jou hoop is my hoop. jou vreugde my gesondheid Jou vreugde my gesondheid en vandag is jou liefde my seën. en vandag is jou liefde my seën. Dit wil nie ingaan. Broers en susters, ek weet wat wil Gerard doen, maar hy moet hom eers vaststeken. Gerard, jy is nou kerklik getroud. Kom ons gemaak vir jou wetties vas. Dan gaan teken jy jou dokument.